uru ni urutonde rw'aba YouTuber bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda bafite aba subscribers beshi kurenza abandi. Uyu munsi nk'uko bisanzwe tugiye kubabwira duhereye ku wa 10 tuzamura mpaka tugeze ku wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umunyamakuru ukomeye cyane wamenyekanye ku izina rya Yago TV show, akaba ariyo channel yiwe afite. Kuri ubu ngubu channel yiwe ikaba ifite aba subscribers basanga 751. Channel yiwe ikaba yarafunguye mu mwaka wa 2018. Icyo gihe nibwo channel yiwe yatangiye igatangirwa mu gihugu cya United States, akaba aribwo iyo channel yabaye na monetize, akabatangira kwemererwa gushyiraho ibintu byose bijyanye n'itangazamakuru. Yago TV show yatangiye adafite ububasha bunini, adafite ikintu gikomeye cyo guheraho, ariko aratangira arabikora kugeza ubu ngubu. Ni umunyamakuru ukomeye cyane dufite mu gihugu cy'u Rwanda. Kwihuse cyane ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru wamenyekanye cyane nawe ku izina rya Amashene, ariko akaba afite channel yitwa My Empire. My Empire ikaba yarafunguye mu mwaka wa 2013, igafungurwa mu gihugu cya United States, ikaba ifite total views zigera kuri 150,300,000 ku rubuga rwayo rwa YouTube. Akaba ari YouTube nziza cyane ikunzwe n'abatari baciya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Akaba n'umugabo ari we manager wa Vestine na Dorcas bamenyekanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, ndetse akaba ari n'umunyamakuru kuri Isibo TV, akaba akora kuri The Choice we na Babu. No muri iyi minsi yaramaze guhabwa igihembo na Vestina cyo kuba yaramubereye umubyeyi mwiza kuva atangira. Twihuse cyane twahita tujya ku mugabo wamenyekanye ku izina rya Papa Sava, akaba afite channel yitwa igitekerezo Intwari. Akaba ari channel yiwe ikurikiranwa n'abasaga 958. Kuri ubu ngubu channel ikaba yarafunguye mu gihugu cya United States, ikaba total views yayo ifite views 2,290,400. Kuri ubu ngubu channel ikaba yarafunguye no ku mwaka wa 2013 mu gihugu cya United States, ikaba ariyo channel ya 8 ikurikiranwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga channel ikomeye cyane y'umunyamakuru nawe, iyo channel yitwa Kigali Today. Kigali Today yafunguye mu mwaka wa 2011, ifungurirwa mu gihugu cya United States. Kuri ubu ikaba ifite total views zigera kuri 206,000,000 ku rubuga rwayo rwa YouTube. Ku mwanya wa 6 turahasanga televiziyo ikomeye cyane, televiziyo y'u Rwanda, ari nayo nkuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikaba ari RBA hafi yawe. Ikaba yarafunguye mu mwaka wo muri 2013, igafungurirwa mu gihugu cya United States. Kuri ubu ngubu ikaba ikurikiranwa na 221,000,000 ku rubuga rwayo rwa YouTube, arizo total views. Kuri ubu ngubu ikaba ifite aba subscribers 1,200,000, ubwo ni 1.2M nibyo ikurikiranwa nabyo ku rubuga rwayo rwa YouTube. Ikaba ari televiziyo ifasha urubyiruko, abayobozi, mbega buri baturage bose b'igihugu cy'u Rwanda, idufashiriza hamwe. Kuri ubu dukomeje twihuse cyane ku mwanya wa 5 turasanga
umusobanuzi ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda turi beshi, Rock Entertainment, Rock Kimomo. Akaba afite channel yiwe yitwa Rock Entertainment, ikaba yarafunguye mu mwaka w'igihumbi wo muri 2019 igafungurwa mu gihugu cya United States. Kuri ubu ngubu ikaba ifite total views zingana na miliyoni 118 ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba ari umusobanuzi ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dukunda turi beshi, ndetse abaturage abakuna batoya bose baramukunda. Ku mwanya wa kane turahasanga umunyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wamenyekanye ku izina rya Isimbi TV. Akaba ari umunyamakuru mwiza cyane mu gihugu dufite. Ku rubuga rwe rwa YouTube akaba akurikiranwa n'abasaga miliyoni 1,434, ubwo ni 1.43 M, ubwo ni 0.143 M nibo ba subscribers akurikiranwa nabo. Channel yiwe ikaba yarafunguye mu mwaka wo muri 2019 igafungurwa mu gihugu cya United States. Kongo ikaba ifite total views zigera kuri miliyoni 432 ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba ari umunyamakuru mwiza cyane mu gihugu dufite. Kongo tukaba tugiye kubabwira ku mwanya wa gatatu umuntu afite, ni umuntu ukomeye, ni umuntu ukunzwe na beshi. Nyeka ko iyo mubura kuri top 10 mwari kubabara cyane. Kuri uyu mwanya turasanga umuhanzi mwiza cyane dufite mu Rwanda, mwiza cyane witwa Meddy. Meddy niwe muhanzi mwiza cyane twigize tugira mu mateka y'u Rwanda. Urubuga rwe rwa YouTube akaba akurikiranwa na miliyoni 1,300, ubwo ni 1.6 M. Kuri ubu ngubu channel yiwe ikaba yarafunguye mu mwaka wo muri 2013 igafungurwa mu gihugu cya United States. Kuri ubu akaba afite total views zigera kuri miliyoni 328 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Afite TV. Akaba ari channel yamenyekanye cyane kandi inyuzaho ibintu by'ingenzi abantu bakundaga. Kuri ubu ngubu ikaba ifite miliyoni 1,300. Ikaba yarafunguye mu mwaka wo muri 2018 igafungurirwa mu gihugu cya United States. Ikaba kuri ubu ngubu ifite total views zigera kuri miliyoni 367 ku rubuga rwe rwa YouTube. Akaba ari umuntu wafunguye channel mbere y'abandi bantu benshi, ndakeka mu Rwanda ari umuntu wagiye ufasha abantu benshi kugira ngo amachannel yabatere imbere. Kuri ngubu umuntu wa mbere ukomeye cyane, ndabizi yuko abeshi muhora mumwifuza kandi ndabizi yuko ari umuntu w'ingenzi kandi nyeka kabifite kandi anabikwiriye. Kuri ubu ngubu akaba ari Israel Mbonyi. Israel Mbonyi akaba yaramenyekanye mu kuri indirimbo za gospel. Akaba ari umuhanzi mwiza ukunzwe cyane ndetse n'abatari bakeya. Kuri ubu ngubu akaba afite abasubscribers basanga miliyoni 1,830 ku rubuga rwe rwa YouTube, ubwo ni 1.93 M. ubwo urumva yuko ari we wa mbere. Akaba channel yiwe yarafunguye mu 2012 igafungurirwa mu gihugu cya Kenya. Kuri ubu ngubu akaba afite total views zigera ku 381. Akaba ari umuntu ukomeye cyane mu ba gospel wo muri Afrika. Akaba ari mu gospel wa mbere muri Afrika ukomeye kurenza abandi. Niba wifuza ibiganiro nk'ibi ngibi, wifuza kuzaduha tubikugezaho, kanda subscribers, like and share, wibuke na comment utubwire icyo utazuzagukorera. Turabakunda cyane, tubifuriza ibyiza.